Assalamualaikum semua. There is no specific topic today. I just want to share apa yang berlaku semalam. Semalam saya ada buat friendly game di antara player-player saya umur 18 tahun, player-player Puchong Kids, PKFA, lawan dengan player-player umur 17 tahun SMKPU 1. Basically squad SMKPU 1 ni adalah squad yang akan pergi ke MSSD. So apa yang saya buat dengan SMKPU 1 ialah saya masa buat selection hari tu, saya panggil, saya buat selection and then saya select 27 player. Daripada 27 player tu hadir ke latihan pusat yang mana saya buat program training and friendly games. So semalam basically saya nak finalisekan at least 23 dulu before saya tutupkan kepada 20 player untuk bawa ke MSSD, because MSSD boleh register 20 player. So semalam saya buatlah friendly game. Saya jemput player-player under 18 saya. Kenapa? Sebab player-player under 18 saya ni kuat sentimental lah untuk saya, sebab saya melihat mereka membesar kan, especially sebahagian besar daripada mereka bersama saya since saya kenal diorang since diorang umur 9 tahun, tapi dia berada di bawah saya I think masa diorang start umur 11 tahun. 11 tahun maknanya tahun 2019, 2020 dia dengan saya, dia orang dengan saya. Lepas tu COVID, and then lepas tu saya decide saya dah tak nak jadi coach, because anak saya main dengan MBSA masa tu. So saya kata okay lah, I go for MBSA. Anak saya pun dah establish dekat MBSA. Kemudian ada 2-3 orang yang tak pergi mana-mana, cakap coach tak boleh ke, nak training. And then kita start kumpul balik sehingga terbentuklah team daripada tahun 2021 tak silap saya, 2021-2022, lepas COVID lah. And then sampailah sekarang. So dia orang dah umur 18 tahun, dia orang dah habis SPM kan hari tu, dah dapat result apa semua. Seronok lah dapat jumpa dia orang balik. Yang paling best ialah ada yang sanggup cuti hari tu, ada yang bekerja dekat Cyberjaya, quickly run terus datang, walaupun dapat main sekejap, satu half pun it's okay bagi diorang. Yang penting is diorang dapat main bersama-sama dengan kawan-kawan yang dah diorang main daripada kecil kan. I'm very happy got to see them dah besar-besar kan, handsome semua. I think this is the beauty of bila kita build grassroots club ni, as part of and we treat it as part of family sebenarnya. They are very close to me. Walaupun semalam saya tak bawa dia orang, saya fokus dekat SMKPU 1, kawan saya which is the owner of PKFA, Coach Rizal, yang bawa team under 18, because dia orang pun actually dia orang daripada umur dia orang kecil tu dengan Coach Rizal. Kemudian Coach Rizal pas kat saya masa dia orang umur 11 12. So I was happy. Result it doesn't matter, sebab saya nak fokus pada selection and also nak tengok baliklah anak-anak saya yang besar ni, yang dah besar semua ni bermain bersama. I tak tahu nak cakap apa. I was so very happy dengan kehadiran diorang, semangat yang diorang tunjukkan. I strongly believe, saya pun sangat-sangat yakin dengan klub-klub lain pun sama kan, kalau kita treat budak-budak ni as part of our family, I think they will come back to us at any point of time. Saya teringat kata-kata Coach Rizal, kawan saya ni, sahabat baik saya, mentor saya ni, dia kata kat saya, dia kata, Nick, kita ni tak kaya pun jadi coach ni, tapi at least bila kita tak ada nanti, adalah yang membaca Al-Fatihah untuk kita. I think that was a very strong words that hit me and keep in my memory until now. Dan bila jumpa semalam dengan budak-budak ni, dia datang, dia bersalam dengan saya, bertanya khabar. It is more than enough untuk saya. I'm very happy with them. I really hope that mereka semua berjaya dalam bidang yang diceburi. It's okay result SPM tu tak tolak tepi. Yang penting ialah be a good man, be a good leader in future, because esok you all semua akan jadi ketua keluarga. Saya yakin anak-anak saya ni akan jadi orang yang berjaya, insyaAllah, dan semua bidang yang diorang akan ceburi. Assalamualaikum.